Elementi kampanje su elementi koji se koriste u okviru 360 kampanje. Elementi mogu biti e-mail ili SMS koji bivaju poslati posle nekih akcija, kao na primjer posle određenog vremenskog perioda, popunjavanjem formulara ili na osnovu neke ranije definisane odluke. Da bismo poslali korisniku e-mail nakon popunjenog formulara, prevući ćemo formular u kampanju, a zatim ćemo dodati e-mail element na projekat i povezati ga formularom tako što ćemo kliknuti na plavu ikonicu sa strelicom i prevući ga na e-mail element. Kako bismo izmijenili sadržinu e-mail poruka, kliknut ćemo na ikonicu za podešavanje e-maila i zatim izabrati dugme Save and Edit. Otvorit će nam se prozor gde možemo izabrati predefinisane šablone koji nam mogu biti od pomoći prilikom kreiranja e-maila. Izaberite željeni šablon ili prazan mail i kliknite na dugme Use this template. Kada završite sa unosom vašeg materijala u izabrani šablon, kliknite dugme Next kako biste dovršili podešavanje e-maila. Unesite predmet poruke, ime sendera i e-mail pošiljaoca poruke, zatim kliknite na Next. Ukoliko je e-mail prošao sve provere, kliknite na Complete Project, što će vas vratiti nazad na vašu 360 kampanju.